Ak ste videli video na TikToku alebo na sociálnych sieťach, kde bolo napísané, že Hammer Pump is back, tak je to pravda. Vrátili nám ju do Reload a my ju dneska otestujeme. Takže nezabudnite to video dopozerať do konca a my ideme do hry. OK, vidím, že aj v lobby už tu mali týpci Hammer Pumpu. Akože ja sa na ňu veľmi teším, lebo to je asi moja najobľúbenejšia pumpa vo Fortnite, ktorá bola. A hneď ju tu máme. Ja mám túto pumpu veľmi rád, kámo. Ja si pamätám v chapter 5, kámo. Jak som s ňou hral, to bolo gold, kámo. Oni to vrátili aj tohle? Aj to bylo, tuším. Ne, to bylo v chapter 5, 4. Hej. To by som mohol zabiť. Tak možná ne. Tak to mám. To je konec, kámo. Pro mají spamovat. Zabil hráč. To je konec. Ale kámo, ta pumpa je fakt gold, kámo. Nic. Já tam idem. Já jsem mal korunku, kámo, to nic. Si bro sebe myslí. Shit. To jsem koupil asi. No, asi, ale určitě ne. To už nemám. Kámo, no nic, chlapci, já jsem ho zabil. Lol, bro, musím mať rage jak svinia. No nic. Fakt, asi to je najlepšia pumpa, ktorá vo Fortnite bola. Ja ju milujem, kámo. To je moja láska. Môžete mi napísať do komentárov, čo si vymyslíte o tejto pumpe. Či ju máte radi alebo ne. Podľa mňa je extrémne dobrá. Počkaj, ja sa idem pozrieť na jej rating. Damage má 89, magazine size má 6, fire rate má 0,7 a reload time má 4,59. A to je docela v pohode, myslím, jo. Oni tieto rukavice vrátili, kámo. Kámo, tak to je gold. Update ne. Ale toto je docela dobrý update v reloadoch. Aj tohle to AR-ko vrátili. To je tiež moje dosť obľúbené AR-ko. Skôr mi napíšte do komentárov, že čo si myslíte o tomto celkovom update. A radšej mi povedzte, ako sa vám páči tento update. Ako ho hodnotíte. Ja ho hodnotím už teraz, kámo, aj keď som nevidel všetky zbrane. 10 z 10. Ne. Asi nejak 7 z 10, tak by som to dal. Bol. Aha, tak prečo mi to tu nepostavilo? To je jedno. Á, to je máči cápek. Možná tu šiel týpek. Nice, pekný laser. To bol krásne vypínak, to bol krásny vypínak. No dneska majú trošku viac.
Nice. Tak toto ne, toto bol hodně close, kámo. Ne, můj loot. Tak to je GG, no. Tohto týpka musíme zabít, ale já už mám rebuty, no. A ty... dostávám laser, kámo, z dvou stran, no. Tak to konec. Jednu hapku mám, kámo. To je GG. To je úplně GG, kámo, jak žijem. Tuto shotgunu neznášám, kámo. Tuto heavy shotgunu, kámo, to je nejhorší shotgun asi. A mohlo by to být ještě o ten můj... no, dostávám teď. What? Bro, what are you talking about, man? No nic, kámo. Tak týpek ma rašol, jak kámo. OK, tuto hru už musím, kámo, vyhrať. Ak nevyhrám, tak nevadí. Naštěstí to není challenge, kámo. Ale nedávno jsem natáčel na svém kanále video challenge. A mali ste mi napísať do komentárov, akú challenge mám natočiť. Tak si pozrite to video, nezabudnite tam dať like a napíšte mi do komentárov, akú challenge mám natočiť. Tak to mám. A zoberám si snipu. Zoberám si snipu, kámo. Uvidíme, aký som s ňou šikovný, asi skôr. Asi skôr nešikovný. Ušit. Asi už má rašené. Asi má hammer. Pumpu. Kámo. Tak to koukte, no. Yes, kámo, máme hammer pumpu. Let's go. Já si asi kupuju big shieldy, tak mám vůbec na ně. No, super, jsem podobný, kámo. Kámo. Co se jako, že dostanem bídu. Tak to jsou agresivní fajty, kámo. Jež zdrhol, no. Cože, kámo? Tak týpek... Aha, to byla jeho stěna, kámo, tak to jsem nevěděl. To je konec, kámo, no nic. No a rebutou. Kámo, vyzerá, že dneska nemám vůbec žádné šťastí, kámo. Kámo. Ok, prosto. Crack. Kamera. Tak tomu nechápem. Jasné. Tak si nás to kempí.
konec, kámo. Kámo, ja si tu fajtím koľko? A hlavne, že žijem. Kámo, kašlem na nich, idem do zóny. Už som si myslel, že mi dá. S pištolkou, ale neviem, či... Ale má jedno, kámo. Chcel som ísť aj druhému krepu. Kámo, radšej sa k tým mojim hápkam nevyjadrujem. Tak proste nejde pre mňa, kámo, ja si idem po ňo. Top 4, no nic. Kámo, konec. Dobrá to popäť. No nic. No nic. Tak toto bolo pre toto video všetko. A ja sa s vami lúčim, nezabudnite dať like a odbezť s a čus!